yasiyofaa. Na ile siyofaa. Siyofaa, matokeo yake uangamivu, bali ile inayofaa ni ya uzima wa milele. Shauku ile siyofaa, matokeo yake uangamivu, bali ile inayofaa ni ya uzima wa milele. Shauku yako mama, shauku yako kaka, dada, ni ipi leo? Wapaswa uitambue. Shauku yako baba, shauku yako mama, shauku yako kaka, dada, ni ipi leo? Wapaswa uitambue. Shauku ile siyofaa, matokeo yake uangamivu, bali ile inayofaa ni ya uzima wa milele. Shauku ile siyofaa, matokeo yake uangamivu, bali ile inayofaa ni ya uzima wa milele. Shauku yako mama, shauku yako kaka, dada, ni ipi leo? Wapaswa uitambue. Shauku yako baba, shauku yako mama, shauku yako kaka, dada, ni ipi leo? Wapaswa uitambue. Anania na Safira walimkosea Mungu, matokeo yao
wao wakaangamia. Leo tunakushauri uiache nia yako mbaya, uje kwa Yesu akufanye mtumishi wake. Achana nayo shauku ile ya kukosesha ufalme wa Mungu, na uibebe shauku ile ya kusogeza karibu na Mungu. Achana nayo shauku ile ya kukosesha ufalme wa Mungu, na uibebe shauku ile ya kusogeza karibu na Mungu. Shauku mbaya itakukosesha mambo mazuri, inakupaza siku zote uwe mwaminifu mbele za Mungu. Tunakusihi katika huruma zake Mungu. Shauku mbaya siku zote shauku mbaya itakukosesha mambo mazuri, inakupaza siku zote uwe mwaminifu mbele za Mungu. Tunakusihi katika huruma zake Mungu. Shauku mbaya siku zote